Shimwa Shimwa Dewa hirya Dewa hino uranyumva urantaba nagutakiye byose Saumbela vela ibitarabaho Allo kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi genera kuba ari umuvugo ishobora kuba ari cyanditswe ariko ndabasaba kugira ngo mutege amatwi ishobora kuba ari no guseka nabyo biremewe Shimwa Shimwa himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru n'ukuri yego amashi ni muntu kuri Yesu amashi menshi kweli Noel nziza turajya kukabongera bombi cyoyi niba nawe uririmba igitero cya kabiri aracyarimo ryabanga nababwiye ibanga ry'urugo rirakomeye sinabwiye ko yanze nanjye kubimbwira Dewa hirya Dewa hino urukundo ruragose hirya no hino ni urukundo gusa aha ariko ndagira ngo mubampere mikoro bombi ako gatero ka nyuma sibyo muza n'iyindi mikoro irahari kweli aha ndagira ngo icyo gitero barakiririmba bombi sibyo maze kugira ngo tubatege amatwi turaba dushoboje ariko dushaka twanatarama twanatarama na Dewa hirya Dewa hino yego urukundo ruragose Dewa hirya Dewa hino urukundo ruragose haleluya ariko mwuka byaramo mwabakomeye amashyi n'impundu mwajyanye mikoro ko ndababwiye ngo muzijyane iminota yanjye ko ndayireba ntabwo ndenza n'umuntu utanumwe ndayireba nirindi hanyuma gusa kandi muririmbe munarebana siko bimeze yego iyo mwahisemo iyo mwarepetanye ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akashigikira Dewa hirya Dewa hino urukundo ruragose
murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi mbifurije urugo ruhire, urugo rutemba amata n'ubuki, urugo rugira abashitsi, urugo rwuzuyemo byose. Hari abahise baseka ngo abashitsi. Reka saba abashumba kugira ngo mutambuke duheshe abana bacu umugisha. Fite n'amahoro ndashima cyane ko yambo abaririmbyi ashigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo ruragose. Reka nsabe mushumba menye kugira ngo ugire hino maze kugira ngo duhishe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo umwami turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu kandi dukunda. Turagushimiye ku byiza uduha n'ibyo dukorera. Turagushimiye ku rukundo wadukunze kuva kera imfatiro z'isi zitarabaho, birimo kuduheza abana ukaduha abakwe n'abageni. Turagushimiye ku kundi imiryango ugakunda igihugu. Turagushimiye ku kundi itorero ryawe. Wigeze ubwira Yeremiya ngo kubera urukundo mbakunda Isiraheli, ubwo mungarukiye mukanezeza, ngo mu gihugu hazongera humvikana ijwi ry'umukwe n'umugeni. Asandi kuko uno munsi imiryango yumvisha ijwi ry'umukwe n'umugeni. Asandi ko igihugu cyawe imenya n'itorero ribizi. None abana bacu waduhaye Mana yacu, tubasabiye umugisha uva hera hawe, umugisha wo kubyara no gutunga. Weza urukundo rwabo rohereho iteka, ubarinda amahane yica imibanire, ahubwo bakoresha ibyo ukunda. Izi ndahiro barahiriye imbere yawe Mana, ubashigikire kuko uri Imana. Bazubaka urugo rwiza, urugo rutahwa, urugo rw'umugisha, urubyaro ruzakunezeza uhereye ku gihe cya none ukazogeza n'ikindi gihe, kubuzukuru no kubuzukuruza no kubiviva Mwami Imana yacu. Itorero ryunguke, umuryango wunguke, igihugu kigubwe neza. Urakoze kubitwumviye, urakoze kubidukure, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. 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 Reka mbasabe kugira ngo abashumba muhagarare gutya inyuma yabo, hanyuma n'agafoto. Ushinzwe gufotora uratubwira. uri Mana isohoza amasezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Urakomeye. Murakoze mwabasuhuza hanyuma musubira mu byicaro kugira ngo urakomeye, urahambaye, urakomeye. Amasezerano irasohora kuko utabesha. Urakomeye, urahambaye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Ineza yawe narayibonye, userutse ngukeneye,
ineza yawe n'uyu munsi nayibonye userutse ukeneye ineza yawe narayibonye userutse ngukeneye nagutakiye babaye uranyoba urantabara nagutakiye babaye uranyoba urantabara ineza yawe narayibonye waserutse ukeneye ineza yawe narayibonye waserutse ukeneye nagutakiye babaye uranyumva urantabara nagutakiye babaye uranyumva urantabara uranumva urantabara uranumva urantabara uranumva urantabara uranumva urantabara uranumva urantabara nagutakiye yerere urantabara uranumva urantabara shimwa himbazwa waramamaye Yesu urakomeye bose bahimbaze izina ryawe mwami urakomeye ineza yawe n'uyu munsi nayibonye useruka ni byiza gusa ineza yawe n'uyu munsi twayibonye waserutse ukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara ineza yawe narayibonye waserutse ngukeneye nagutakiye mbabaye uranyumva urantabara nagutakiye babaye uranyumva urantabara nagutakiye babaye uranyumva urantabara nagutakiye uranyumva urantabara hakika Mungu ni mwema ametenda mambo makuu ni Mungu asiyeshindwa hakika 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 haleluya mana yacu n'umugenga w'ibihe menya byose Saumbela vela n'ibitarabaho Allo kandi genera
umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe Imana ya n'umugenga imenya byose n'ibitara kandi we igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi we umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo Imana ya n'umugenga w'ibihe menya byose n'ibitara kandi we igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi we igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe Imana ya n'umugenga w'imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo Imana yacu n'umugenga w'imenya byose n'ibitarabaho umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo Hima Ha Vamos! Firma Yeshua! Barakoze cyane abaririmbyi, reka bahagarare nk'uko bikwiye. Ngira ngo byari byiza ko mujya hafi y'umugeni. Yego. Tuvuga umwanya muto kuko umwanya wacu munini tuwukoresha turirimba. Iyo twishimye twebwe turaririmba, niko byagenze uyu munsi nawo. Dushimishijwe n'Imana kuba kuri uyu munsi wa Ndayizeye na Joyce. Hargera indi niri mugeni.
umugeni wacu yitwa Mugeni. Iri ni itsinda rya Alarme Ministries, itsinda umugabo wawe abarizwamo igihe kirekire. Tugira imirimo myinshi dukora, harimo n'uyo kwishimana namwe mu bukwe. Hakozwe imirimo myinshi kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Turagushimiye ko wadukundiye umuhungu kandi natwe twagukunze turakwishimiye. Nkuko rero umwanya wagiye kandi hari imirimo myinshi iri bukorwe, nagira ngo dusabe bashiki bacu bafite impano baze kuyitugereza ku bageni. Ni impano ebyiri, hari impano ya Alarme muri rusange y'abanyamuryango bose. Nagira ngo ababishinzwe babahe agafoto kagufi. Hanyuma rero muri Alarme tugira n'imiryango itandukanye ifite ababyeyi n'abana. Umuryango Ndayizeye abarizwamo nabo bateguye impano, turasaba Jeanne ko yayimugezaho mu buryo bwiza. Reka barayifotoza nyuma, nimubanze mutangiyo. Yego. Kwifotoza birakomeza. Murakoze cyane. Umubyeyi yarari mu mirimo myinshi ategura ibindi nabyo biri bube byiza muri uyu mwanya. Reka nabo bayimugezeho. Iyi family irimo abana benshi ariko bamwe ntibakunze kugaragara mu mafoto. Yego. Twongera Imana amashi menshi kandi tusubira mu myanya yacu. Murakoze cyane. Alarme barakoze cyane, ni itsinda ryiza, ministeri nziza cyane yabaye Bukombe hanze ahangaha. Barareze benshi barakura barashyingira n'ubu barakataje. Imana ibaha umugisha. Reka nsabe